Marija, izvoli. Zahvaljujem. Pozdravljam našu poverenicu Brankicu i sve koleginice. Drago mi je da smo se danas sastali na ovom veoma važnoj oblasti za sve nas. Čestitam vam na radu. Vidi se da je pre svega u kontinuitetu, jer razmatrali smo i ranije te izveštaje, veoma je obimno i ja vidim da Zaštitnik građana uskoro neće imati šta ni da radi. I vi ste pokrili sve oblasti i to veoma profesionalno. Što se tiče poslaničke grupe koje ja pripadam, Srpskog pokreta Dveri, dozvolit ćete mi da se ja ipak osvrnem na ono što je za nas aktuelno, a to je tužba koju nam je Udruženje Da se zna uručilo. Profesor dr. Vladimir Dimitrijević je optužen za govor mržnje zato što je zagovarao porodični model društva. Mi smo se ovde složili da je najveći problem u našem društvu nasilje u porodici i bela kuga, pa je samim tim veoma važno istaći koliko je neophodno u odsustvu Poverenika za zaštitu porodice da Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, barem u ovom trenutku, preuzme značajnu ulogu u zaštiti porodice i svih onih koji žele da govore o tome. Mislim da je ovo zaista bila jedna gruba greška, čak i od tog samog udruženja Da se zna, jer optužba glasi: ugrozio je rodnu ravnopravnost, marginalizovao transrodne osobe i propagirao porodicu, zamislite, kao jedinu vrednost. Čovek jednostavno ima pravo na to. On je doktorirao na Filološkom fakultetu u Beogradu na književnosti 20. veka i ume sasvim dobro i sam da se brani, ali evo, zbog aktuelnosti teme, ja danas zaista želim i lično i u ime poslaničke grupe Dveri da stanem u zaštitu onoga koji govori o porodici, pa mi dozvolite da iz njegovog teksta pročitam samo jedan manji deo. Šta je politički homoseksualizam? Celokupni moj dosadašnji rad koji se bavi problemom porodice i odbranom porodičnih vrednosti temelji se između ostalog na jasnim hrišćanskim stavovima. Prema tome, u mojim tekstovima ne postavlja se pitanje o homoseksualcima kroz priču o načinu na koji upražnjavaju svoju seksualnu orijentaciju. Njihovo opredeljenje nije moja tema, niti tražim kriminalizaciju njihovog seksualnog izbora. Ono čime se bavim je pitanje o protivporodičnoj ideologiji političkog homoseksualizma, a o kojoj pišem od 2014. i ovo. Pojam političkog homoseksualizma je u upotrebu uvela dr. Natalija Naročnicka, ugledna ruska istoričarka i čelnica Fonda demokratske perspektive, da bi naglasila da savremena borba LGBT pokreta nema nikakve veze sa pravima homoseksualaca. Već je reč o političkoj ideologiji koju nameće globalistička imperija Vašington-Brisel, s tim da razori prirodnu porodicu, ostvari planove o takozvanoj zlatnoj milijardi, to je sad njegovo mišljenje, i nametne kulturu smrti umesto kulture života. Iza nametanja političkog homoseksualizma, rekao smo, stoji imperija. To je jasno iz izjave jednog od vodećih ljudi novog svetskog poretka, Džozefa Bajdena, onoga što je tvrdio da su Srbi ubice i silovatelji beba, koji je juna 2014. rekao da je cilj vlasti SAD-a da u celom svetu nametne LGBT ideologiju kao samu srž demokratije i da se imperije ne tiče kakve su tradicionalne orijentacije pojedinih naroda i država. Države koje ne poštuju prava homoseksualaca platit će cenu svoje nehumanosti, dodao je Bajden. Toliko o doktoru Vladimiru Dimitrijeviću, koji je dobio tužbu zbog toga što je propagirao porodične vrednosti kao jedine vrednosti. Drugo na što bih se ja osvrnula jeste mišljenje koje je Poverenik za zaštitu ravnopravnosti doneo o udžbenicima koji se koriste u psihologiji i u srednjoj medicinskoj školi.
To su interne bolesti sa negom, zdravstvena nega i tako dalje, gde se govori o tome da u suzbijanju HIV infekcije moramo naglasiti da se bolest uglavnom javlja kod grupa sa rizičnim ponašanjem, kao što su intravenski narkomani, homo i biseksualci, prostitutke, mada u izvesnim uslovima života i akcidentnim slučajevima mogu oboleti i druga lica, odnosno heteroseksualne osobe. U veoma obimnom i studioznom mišljenju takođe možemo pročitati: kada je reč o udžbeniku Zdravstvena nega 3 za 3. razred medicinske škole, Poverenik je utvrdio da se tvrdnja iznesena na stranici 57 ovog udžbenika sa posebnim naglaskom promiskuitet i biseksualnost predstavljaju realne faktore rizika, dovodi do diskriminatorskih stavova. Pazite, ovde je navedeno da promiskuitetno ponašanje dovodi do većeg rizika od oboljenja od HIV-a i drugih polnih bolesti. Ja ne vidim šta je tu diskriminatorno ako je to rekla struka, ako je to rekla nauka. Mi, dakle, bojim se pod pritiskom, mislim da se radilo o udruženju Labris, ispravite me ako grešim, mi pod njihovim pritiskom sada diskriminišemo struku. Ugrožavamo i zdravlje samih homoseksualaca, prostitutki i drugih osoba o kojima mi kao društvo svakako moramo da brinemo, a i zdravlje onih koji su tipične osobe. Dakle, ja vas molim da se, pogotovo u skladu sa ovim prvim delom porodične vrednosti i zaštita porodice o kojima sam govorila, ipak malo revidira stav. Vi ste naglasili da su osobe sa invaliditetom zapravo definitivno i nesumnjivo najugroženija grupa, pa ću vam u tom smislu predložiti da se i na sajtu tako i rangiraju osetljive grupe. Ja sam danas proverila, tamo stoji nacionalna pripadnost, pol ili rod, seksualna orijentacija, pa tek zatim invaliditet, starosno doba, političko ili versko ubeđenje, višestruka diskriminacija i tako dalje. Dakle, zašto osobe sa invaliditetom ne bi bile na prvom mestu i zašto ne bismo i zaštitu porodice zvanično, kažem, do trenutka dok ne budemo imali posebno zaštitnika porodice u Srbiji, da se toj temi prosto prida veći značaj. Što se tiče ostalih stvari, da samo završim sa ovim, LGBT se u manjoj meri žali i uvek se radi o nevladinim organizacijama. Dakle, nisu pojedinci koji se osjećaju ugroženi, već su to uvek nevladine organizacije i uvek se žale na sadržaj medija. Ništa drugo nema. Dakle, ja se zaista bojim da je tu sad stvorena mogućnost za jedan mehanizam gde se, moram reći, profesionalni zaštitnici LGBT prava koriste zakonskim mogućnostima i prosto koriste, zloupotrebljavaju zakon o diskriminaciji koji smo doneli. I dozvolite mi još da, kad su u pitanju centri za socijalni rad, ukažem na problematiku u Nišu. Dakle, imam saznanje konkretno za 2 majke koje sa svojom decom, ne zapravo sa decom, imaju problem sa ocem. To je jedan otac, a 2 majke i 2 deteta i one su tu svoju priču na kraju morale da iznesu. Sutra će biti emisija Život priča o toj priči, gde je tužilaštvo i policija uradila svoj posao, ali Centar za socijalni rad to nije sproveo. Eto, molim da se, ja ću dostaviti o tom slučaju, kao i o slučaju Vladimira Dimitrijevića, Poverenici. Hvala. Zahvaljujem se. Reč ima Elvira Kovač, pa